Siphinde sibingelele esiveni seMaswati. Sibingelele kulabathute nalabakhashane. Nakulabo ke labangaphandle emaveni lahlukahlukene labasilandzelako kuleti tishumayelo tesintu. Ukuvusela kona lamuhla ngwane nguyele thumusa mukelwe simelane lothi. Tishumayelo leti yengwane. Desintu. Inhloso yato lenkulu ngwane letishumayelo. Kwendlulisa lwati ukuthi libalo yaphambili loda emva kwethu. Wati ukuthi sisho ukuthini nasithithini singeMaswati. Siyatiqhenya futhi ngobuswati bethu. Khumbula ke ngwane ukuthi inhloso lenkulu yetishumayelo tesintu akusiko nje ukuthi kutawuba umuntu munye lomile. Nawe lapho ukhona nangabe kukhona longakwendlulisa ukukhamele kulomliba. Sonzela njengoba nalabanye sebasitsinzile ukuthi awungasonzela nami ngisihloko lesingukuthi asesimane sike sisibuke sisengakangeni emoyeni. Ngobe kude lo wadiko ngwane. Labe bathi ngwane sebambatha ematshe. Nalabo labakhona lesithi bayadi. Nabo kubita ukuthi siye kubo. Kanzi uyayokhanze ukuthi neleti khathi tekufika kubo. Atikhoni kucondzana. Ngiko sithi simavela amanyenti ase-Afrika siyithathele phasi lendzaba yokubuka indzaba yemasiko. Sakhutsata intuthuko kuletinye tinhlangothi sayiyekela. Na ungathatha kubuka ngwane ubuke umhlaba lapho uya khona. Uva ushaya luvalo. Na ubuka ukuthi nyalo nje singena esikhatsini bathi labakhuluma ulimi lokwebolekwa se-artificial intelligence bathi AI. Lesa taba nguye nyalo losakhuluma ngetinto tesintu. Umbuto ke uthi utawuthi lo artificial intelligence leku-AI akhuluma ngalesintu sethu. Sitabe sikuphi thina? Sitabe vele simnikete kokuthi akakhulume ngani nangabe kude lesike sakukhuluma nje. Lokufana nathi lenishumayelo tesintu ngoba lokhu lesikhulumako la nishumayelo tesintu kuyalondolodwa lesibhakabhakeni. Ulondolotelwa kona ukuthi kusasa yena lo AI utahamba ukuthi lapha kuwo. Kuto ikakhulukazi nangabe sebamfundzisile lokho ukuthi siswati sikhulunywa sithiwe. Uyawuthi khanza ke nana naye sekakwati ukukhuluma ukuthi umuntu unelibito. Umuntu ude ligama lesilwane, libito lemuntu. Bathwala imkhono enhloko ke labangakhoni kulandzela into ukuthi hawu AI artificial intelligence eswatini sakhe wathi ngani ukuthi kunelibito kude ligama kumuntu. Kanzi cha phela ngwane. Lo msebenzi uqale nyalo. Ngiko siyekele konke lesingakwenta. Sashiya konke labe singakwenta labe kungaba kuhle. Imisebenzi minyenti labe singayilandzela siyente. Nasemakhaya minyenti imisebenzi labe singayenza. Sakubona kukuhle ukuthi sisukume site la idwini site ukhona ukuthi kube khona lesikwentako. Kuqatheka lusha lolutemva kwethu. Umuntu ke nangabe umqathekela lokuthi ite usuke umkhamelela ngokuthi akhone kuphila ngakho. Inkosi somhlolo ngwane ibuse ngesikhathi lesibuqayi. Ingani kube kuthiwa siyakhona kubiyela emuva sibavuse sibahlalise phansi. Bongatibona letikhathi lesikhuluma ngathi ukuthi tikhathi letibuqayi ngani. Khumbula ngwane ukuthi inkosi lena lebekwa ngeminyaka wa 1815
ikhothama ngeminyaka wa-1836. Unina nguSomjalose Simelane, kanti lo Somjalose utalele uLojiba Simelane. Lojiba lekunguye lowakhethwa kwathiwa nguye inkosikazi wase Utane Nhlanti. Le ngendlela yayitolo bekwadiwa ukuthi nakuthiwa sicela inhlanti kusuke umuntu angethuka, kusuke kungasho ukuthi kumane kuyentiwa nje ukuthi sekulandzelwa naya into naya lento ngamaSwati ngoba bayathanda abantu kuyinyanyekisa into lenhle. Bekwatiwa ukuthi umuntu wesifazane nasimkhokhela inkomo sithi siyamlobola, silobola sinye. Wesibili sithenga sibongo seyise ukuthi sithi singasithenga bese sesiyasisusa kuye ate ukhona kusebenzisa sibongo sendvodza yakhe lenze kuye. Satishintshile ke tikhathi singente sathini akusithi futhi lekufanele ukuthi ngabe siyakhuluma ngalokho. Kepha tikhathi setishintshile. Sesisetikhatsini lapho khona bomake labenzile sebayatigodla tibongo tabo tebudala. Aqolele ukuthi ngale ngembi kwalesibongo sakhe sekutalwa angete isibongo sendvodza. Uyawuthiwa nguzibani banyana Simelane Dlamini kusho ukuthi wakasimelane isibongo sakhe sekutalwa wenzekani Nkosi. Sayindlela yalamuhla lena yona uyibuka ngicabanga ukuthi kuya ngaleyo ndvodza letheseleyo muntu ukuthi yona ilibuka kanjani likusasa. Ngoba lebuke likusasa yalibuka yafuna ukuthi lipheleliswe iyathi yona ukuthi sibongo semuntu wesifazane nasangena emtini ikakhulu kathi nangabe alotsholiwe kwahlatshwa tingege siyanyamalala lesekutalwa kungene isibongo sendvodza yakhe kube ningaze nimbute ukuthi engabe isibongo sakhe sekutalwa wakabani leni ngoba asisatiwe leni ngobe wangena esibayeni wasigeza lesibongo nakageza kanti yahlatinatiya kwakhalwa kwalilitelwa emva kwalokwangenwa endlini kagogo wayalwa uyise wasukuma wamhloma lusiba lekuyinyongo yembuti lesho ukuthini lesho ukuthi njengoba sesigezile lesibongo sekutalwa sengadi sale uhamba umntwana nami uyawuthatha sibongo sasemtini ufuna ungethuke ngaso le ngiko yawuqela inkolo leya ube isho ukuthi uyawufuka ubabikele ukuthi ngingibani mina elibito lami so uyawubita ngalo emdini kuthiwe yela ntete ngobe ngutshelile mina ngathi ngintete sekuyawuthi noma ngabe kunezinto letingahambi kahle bathi asinimbute lo lantete ukuthi bamiyala bathini kubona ngabe sekenda kanje lo ntete libito leyise lesekwenta ini lesekwenta ukuthi lembili nyalo selenta njani seliyavela lisho ukuthini imfundiso yakhe beyikhona yini noma tishumayelo desinto sibuyela emuva siyakhumbutana ukuthi ngalesikhathi salenkosi Somhlolo kwakungasiko lula ngwane njengobe namhla sithi nasibuka ngeliso lekubuka tinto sikhanze nje konke sekukhona sikhohle ukuthi kunebantu labahluphekela lokhu lesikubona ukuthi yingako sine siyayisi sinasibuka namhla nasibuka ngale liso lebekuhamba sibuke tinto lesite tona lekufanele ukuthi ngikofisa kwenhlitiyo ngabe sinato sive ngazuthi impilo imile kanti labayitolo nabangavuka bakhanze lokuthula lesikuko thine bangamangala ukuthi sikhala ngani ngabe kuthula kunje ngoba lokuthula kusho ukuthini kusho ukuthi asisukume kenyalo sisebenze thine umloyo muntu atisebentele yena atokhona ukuthi impilo yakhe ithuthuka umnyaka wa-1815 nakabekwa Somhlolo kuthiwa ngisobhuza wokuqala usho ngani ukuthi ngiSomhlolo usho ngobe wathi nakadala talukati taphuma busakalala kimangala ukuthi umhlobo asizange thina sake sambona umntwana lothi nakaphuma eswini senina ente kanje afika emhlabeni sikwathi lokho kwentiwa umuntu lophelele lo sayibonile impilo
hayi luswane loluphuma eswini senina ngumhlolo kwathiwa ngisomhlolo wabekwa ngeminyaka wa 1815 wathi nakabekwa eMaswati aqwala imibuto ngaye babutana ngalana ngalako ukuthi ubekwe kanjani lona losigilele umhlolo kwathiwa nguye lo lobekiwe kwase kuthiwa ngoba eMaswati lamanyenti agcwele imibuto ngaye saleke sithi ibito lakhe lebukhosi ngusobuza leni ngoba eMaswati agcwele imibuto ngaye ayabuda lokuthi nesesithi ngusobuza leni ngoba bayambuda babuta ngemibuto leminyenti ngaye kuthi leni ibekwa lenkosi ngalomnyaka wa 1815 nje sekuvele kukhona lokutshengisako ukuthi kunetinto letawuhamba dambe tiguquke khumbula phela ngwane ukuthi sasimbeka njenga 1815 akuphelanga neminyaka lemingaki nakuhlangana iminyaka lesihlanu emangisi ngesheya kwetilwandle bekahlethi phansi nawo ahlela aphuma neluhla lwawo ngwane lena nyalo solo sehlulekile kulwa nalo singathi yenga nje sisikhonile sehlulekile beluthini loluhla siuthatha njani umhlabathi kubo yababona indlabantu labamnyama ukuthi lela bakhona khona basenzaweni lenothile inemhlabathi lomuhle uyalunga eklimeni kanti uthi umuhle nje ulunga eklimeni uphithe futhi unothe ngetinto tsite leti ngumcebo waphansi yini ke singabathathi labantu laba sibasuse kulo mhlaba lo kwavunyelwana njengoba kwavunyelwana nale Berlin conference takutawuphuma nayo imingcele lesixonganisako nyalo lesenta sithi sibe sikhumba sinye sibe sikhombana emehlweni ukuthi wena wase Mozambique wena wase Zimbabwe wena umkhosa wena umbuthi wena ngaphambi kwale Berlin conference bekude lo besatana ukuthi kolona umhlobo longukuthi kepha wakethu leni ngoba ngeke abe le etulo eZimbabwe angasuki ngala basuka ngala baya le etulo le angikhulumi ke nangabuthi abakhanza ukuthi bathi bangemandebele nathi singeMaswati sibabuke ngeliso lesatiko ukuthi nabangathi bayamshaya ngagijima ngomelekelela udle kwaMoses lo wathi imbi lapho ivela silonza eBhayibhelini lelingcwele wathi lokungenani ngamane ngilekelele lo wakithi kuneke ukuthi ngamyekela ngimbona agciladwa ngumuntu lengimbona ukuthi akade ukuthi ingadi yami leni ngoba laba lesibabita ukuthi bangemandebele leZimbabwe bakhona nalesikhwahlandi bangemandebele bakhona nalakithi bakhona entasi lapho khona live lethu thina sikeMaswati lasima khona lenyuka lekusho ukuthi kusuka kwabo basuka le namzilikazi kaMashobana lekungiko udawuva sithi sinebantu bakaKhumalo sinebantu bakadlangamandla lekusive samgcoyiza ekwenzeni ngcoyiza lolithambo lamzilikazi mzilikazi udala kuMashobana lekusho ukuthi nakuhlupheka loya longumdebele la thina singeMaswati sinenkingeni nathi ngoba sibuka kuthini sibuka ukuthi phela laba bangatinye nanaba bamgcoyiza bangatinye labantu labana nangemantulo banye singeke bese siyabayekela ngoba asibati ukuthi bogogo omkhulu babo laba bagcine bento enjani ngoba bakhona labenyuka labali lo wenyuka ushona lela sesibi seZimbabwe khona sathi ngani ukuthi ngenteka ngilapho khona lelidloti beliqamele khona kuye ngiko kuba nelisoka ncanti kube nenkosana angeke uthi indlu isimile yendvodza nangabe kunelisoka ncanti inkosana ayikho yahamba yona angeke futhi indlu yendvodza ukuthi isimile nangabe kunale nkosana kuphela lelisoka ncanti alikho kufanele letinyawo letimbili tibe khona leni inkosana lisoka ncanti inyawo letimbili leto letsimisa umtimba
ngalesikhathi sale nkosi Somhlolo akukaphela iminyaka lemingakhi inkosi ibekiwe 5 years iminyaka lesihlanu abekiwe nayiphela angena eMangisi eCape ngelimi lokuboleka sithi ngema 1820 seclass kwakhiwe luhlangawo le kwathiwa hambani na imali siyanika nathi netibhamu siyanika nathi nenhlavu siyanika fikani leni madudubule nithathe labo leni bathatha ko labamnyamani banikete letibhamu balwe nalaba bakubo bakhweshe sekuyawuqala naku lesibita ngokuthi ngumfeqane le wona udume ngekokuthi ngushaka lo wawubhebhedela banazwide kazi na uhlala phansi uthi uyayiqwaninga uyayibuka lenkulumo lemuva uyabona lo sayi naba labamhlophe naba labasuka eEngland labathi nabafika bona bafika bathi sifuna umhlabathi lomnyengi basusa labantu babasusa labantu babayisa le banika labanye lasebangakubo labawinile babanika letibhamu ukuthi fukani nabaya bakenu nibakhweshiselele lokuyeke lokwahlupha inkosi Somhlolo ngiko legcineni nasingagijima siye khona yathi ingake ndlule yasishiya nemlayito lomkhulu lenanyalo solo uyasilandzela ngibabonile bayeda yebo nange 1820 ukusho nini 1835 utawukhotsa manini yena 1836 uthini ngiyababona bayeda Somhlolo kazange okombona umuntu omhlophe kepha wambone ebusheni ngiyababona bayeda baphethe into letimbili ngumculo indilini hlakaniphani Maswati ngithatheleni umculo hlakaniphani Maswati nilandzele lo mculo ngoba nguwona lo taniphilisa ngoba le ndili ingayabona ngithi ngiyayibuka itanishiya nibambene ngabhongwane itanishiya nitibuta kokuthi sisengeMaswati noma sesilihlinza mfungu ngoba lihlinza mfungu latiwa ngokuthi liyahlangana ngetulu kanzi ngephasa likahlangana tawuba abantu lentawubuka ngazuthi nihlangene kanzi kunengi ibhlinza mfungu nangabe ntawulandzela indili uthatheni lo mculo taniphilisa akusho mina usho Somhlolo akamboni lomhlophe umbona ephusheni leni ngobe phela labakankosi siphiwo sabo lesinye lesikhulu kubona into ngemaphupho nje ngoba sabaqhaza siphiwo sabo ngiko ngeke bathi banenkosi ngeke kuthi kunenkosi eveni ibese ayisaphiwa kubona into ngemaphupho iyabikelwa lokwenda kokuthi kuthiwe ngulomuthi kuthiwe usilo kusho ukuthini kusho ukuthi yena uyakhona kubona into leti tawukwenteka disengakenteki sakubita kenyelo ukuthi Somhlolo alungise ngobe sekuqala kuvungatela tivungvu letithini letivungvu letithi akuhlaleki Zwide usaba Shaka na Shaka uyamesaba Zwide senda njani Mzilikazi naye uthi ngikhona mina ngilakushaka manje ngiyafisa nami igcine ngitimela bakamthethwa bathi ngithi lesente Shaka waba ngilokulangiko sinato naletinto tekumenta Shaka ngoba naku simentile ngiko Shaka bekangadlali yini bakamthethwa luhlelo ngwane tishumayelo leti yengwane desintu titsini letishumayelo desintu tithi asesikhumbule emuva lapho sibuya khona sikhumbule ukuthi thina singeMaswati sibobani sikhumbule lenzabuko yethu sitokhona ukuthi ichenya ngayo bayisabana labantu laba kude lofuna kusukuma asukumele lo muntu
naZwide uthi ngiyatethemba mina, naShaka uthi siyawuva khona, naMzilikazi uthi ngikhona mina kuShaka kepha lokusalayo ngiyafuna ukutimela. Dingiswayo kuba kaMthetho uthi siyawuke sive ukuthi iyawuzala Nkomoni ngoba iyawubanjwa kuleshone nayo. Isimelene ke leti inkunzi lapha entsabeni kude lefuna kuqale isukume kuqala ithi asengiyogaqa luphondo kunayiya. Leni ngoba leyo leta usukuma iyogaqa luphondo uma kutawenteka yehlulu. Sho ukuthi seyogcina ihlulwe ngile totonke letinye inkunzi. Ngiko lokwenta kenyalo kwase sekuba nemisindo. Umsindo lomkhulu lo wasenta sagcine sesitikhanza sesifikela la sesikhona khona namuhla. Kulendzawo lesikulo le. Umsindo wemhlaba. Umsindo wemasimu eliphongolo. Ngumsindo wekubanga kunotha kwemhlaba weliphongolo. Le Zwide bekangati ukuthi lo mhlaba awukanothi nje. Kunothela abantu labakuwo. Ngani ngobe bangakutekela nabaya lapha ngisheya kade. Kuthi kunele kufika labantu laba lesibabita ngokuthi sive sangwane. Laba fika bahlala khona lapha ngisheya kade. Belina litu. Bekuhlala kunetinkulu. Kuhlale kunekudla. Tingomo takhona bongeke uthi qathanise netingomo letinye tiva. Yiko nakhona kwagcina kusuke umsindo. Bangati ukuthi lo msindo nabo laba ususako awubangwa ukuthi bahawukela naye indzawo lehlete eMaswati. Bona batitshela ukuthi sihawukela le ndzawo sifuna kubaqosha kuyo. Kanti inkinga akusiyo le ndzawo labakuyo labantu. Inkinga kakhulu kade ngilabantu kule ndzawo bafikele kuyo. Bathatha labantu labo yobeka endzaweni leligadulu. Itawufika ishintshe lendzawo. Yini imfihlo yakho? Umfundi. Ngikuthi awubeva bathi sicethe libombo sihletela bese bophelelo kuhle umfundi. Lo mfundi unani? Unetimfihlo tawo lo wenta kuthini? Yokwenta ukuthi labafika khona bona lo mfundi ufike ukhileta imali. Atati ke letinye tiva. naZwide akade yena nje ubona ukuthi inothile leliphongolo linothile. Ngingabasusa laba ngambe ngiyawulima. Ngiyobe ngifike endzaweni lengiyo. Veleke lo liphongolo ngaleso sikhathi leso nakalubuka Zwide. Beluphindze lube lenkinga yetintsaba. Ngoba ikhona intsaba ngwane bese kuba nentsaba. Ngiko khona umfula bese kuba nemfula. Ngiko akhona emanti bese kuba nemanti. Ngiko sikhona isihlahla bese kuba nesihlahla. Likhona lihlathi bese kuba nelihlathi. Sisho ukuthini? Sisho ukuthi ikhona intsaba longayibita ngithi intsaba kanti bayati labantu labakhe ngakuyo ukuthi lentsaba leya ayikhonjwa le. Ikhona lenye nalamuhla solo yathiwa ngalo. Uthiwa ngitsaba kayikhonjwa le. Ngoba wayikhomba lo mnolo oyikhombe ngawuyafinyela. Bekwatiwa ukuthi ikhona intsaba lekungamani nje kuyiwe kuyo. Ngaze ngakhumbula nencwadi lengcwele. Uthi nembala ngisho nendodana yaDavide ilombhala. Ayikhethanga kuyawubethelwa ensimini. Yakhetha kwenyuka iye etulu entsabeni. Njengoba lekusebenta kwayo beyithanza kwenyukela etulu entsabeni yokwenta umsebenzi ithile. Bese iyehla ihlela emfuleni. Ukhomba budlelwane lobukhona kwetikamoya phakathi kwentsaba nemfula. Akusiyo yonke intsaba le intsaba nje. Ikhona intsaba longayibuka ngemehlo enyama uyibone intsaba kanti labasonzelene nayo batakutshela ukuthi ngilenye intsaba ke. Ngiko umgedze ngeke ukhanze noma ngikuphi usentsabeni. Ngiko le yitolo imigedze hayi lena lesiyibona namuhla. Le yitolo imigedze kusena laba bayitolo. Bongayifuna ufune umgedze yonke intsaba. Ushiye la uhambe eceleni kwawo futhi uyoshona le ungawuboni ngani? Ngoba bebanayo indlela yokuvala umgedze. Batawungena la khathi entsabeni bagibele lentsaba bangene ekhathi. Ekhathi emgedzeni.
bese benta imisimeto yabo lengekhathi uvaleke lo mgetse yilili wena utawufike ufune ugcine ukhathele ungaboni lokuthi lo mgetse ungakuphi batakwenza into tabo lengekhathi uvuleke umgetse baphuma ngasiphi isizathu baphela laba bayitolo bebasati ukuthi umuntu wakhiwe ngesihlahla umuntu wakhiwe ngesilwane umuntu wakhiwe ngemanti ngiko umuntu nakahlangana nemanti kuba khona into lentekako emtimbeni wakhe ngoba emanti angumuntu kanzi umuntu nakemini kuba khona into lentekako empilweni yakhe ngobe sihlahla nemuntu into letimbili letifana nako manje lolokunye kwaphiwa ukuthi nakukhuluma lolokunye kungakufa kanzi ubudlelwane bako lokulento letimbili ngeke uze kubehlukanise ngiko umoya lophefumulwa abantu usuke ehlahleni kanzi lo moya lokhokhwa abantu ubuyelela ehlahleni ngiko umuntu noma ngawukuphi nasimcwaba thina ikakhulu kathi thina esivele silaye entasi lesinsuku simakhala lithuna sisebenzisa ematshe sakha inzaba ngikona kulandwa ematshe emathuna akushiwo ukuthi lanzani ematshe kuthiwa lanzani inzaba leni ngoba lo muntu kufuna simakhele inzaba yakhe ate ukhona kuma kuyo amele ukuthi kube lula ukuhamba abuyele kubakubo lapho khona batsabuka khona angeke akhona lo muntu kuhamba angakemi etikwa lenzaba wasuyabiyela kulaba bakubo nayo lenzaba sitayibuka ngoba kafanele nje iqhubeke image inetigaba letishoko ukuthi luhambo lalomuntu lo muntu abasethuneni endlula isigabeni sesibili abesehlizeni endlula isigabeni sesithathu abeselibeni bebati labala bebahlatiya tindlu tayito ngiko bebaqizelela bathi lijaha lelisengakathathi lijaha lelinganamfati aliyi kuyongqwaba intombi lesengakenzi umntwana losakhula lo wesifazane akayi kuyongqwaba akasibuki isidubu semuntu ngasiphi isizathu ngesizathu lesithi sihlonipha lendzawo letinzathu letilapha la kubekwe khona abantu lasebangekho emhlabeni ngobe kwatona tiyinkulumo kungalesikhathi sale nkosi somhlolo ke Ngwane 1815 to 1836 lapho khona yathi nayithi iyabuka yabona ukuthi na ungizwide so yangihlasela sibangana ngumhlabathi yathi angikhweshi angafuni ikutenta siho kanzi lo utasinakafika afika buyise ngami angidede yakhwesha ukhwesha kwayo ikhwesha sekubi Ngwane ngaleso sikhathi ngobe zwide so iphakile nashaka naye so iphakile yini lenkinga ngalesikhathi lesi uthi imbibe ingaliwa nje iliwe kuthathwe ikhali kanje kuyawuhlasela beyiqale iliwe lapha ibukwe lapha ihlolo lela ngifuna ke umhlasela lapha ngishiya lapha usimephi ngoba itolo bekunebantu labe bayingodi asengikukhumbute ngamantenga lonengani mantenga lontenga ntengako salukati lesi umuntu wesifazane labe kangadlali salukati nje kepha senta info lesimanga lenta emadodza avale umlomo ngiko bathi ngumvulane ulihlata unjengengcusha banemanga bakashabalala nabathi unhlonga mvula udzilikile kanti bawuhawukela bathi ngumfula kawewelwa uwelwa tinkonjane kuphela tona tiphaphela edu basho ukuthini basho ukuthi imvula yakhe uyinisa ngendlela yakhe ngiko bathi kuye ngumvuleni lolihlatelo njengengcushana
siphiwo sakhe lesi. Mantenga kuthiwa ngetikhatsi takhe bekangavilaphi. Phuma hlale lapha esigicini. Lapha esigicini lapha esigangeni lapha. Bese uthi mbiteni. Nimtshela nali libutho. Ake thatha uhlasela ngoba uyadiva. Itawuphuma imbi ithi siyawubahlasela siyawubaqedza lapha kaMnisi. Utawusina bathi baqhamuka bathi khanze dikhasa phasi tingungu. Bathi bathi buka letingungu babone ukuthi lamkhatsini wale tingungu kunelibutho liphethe tikhali liphethe mahawu. Basho balapha baqhamuka bathi laba siyakubo laba sitabaqedza nya. Litawungena leqala kungene lenhloko ngoba abangeni phela kanye kanye. Ungena lifollows leqala. Lele lingenako leqala balibona liyaphela. Lisithela ngetingungu. Ungena lesibili liyaphela lisithela ngetingungu. Yini lefike enteke lapha ekhatsi tingungwini? Mantenga ubeka lidziwo lwakhe la. Uhleti etukwesigigi. Utamatisa lo lidziwo. Ngilolidziwo lo lipheka letingungu. Ngilolidziwo lo wenta ukuthi wena na uqhamuka le ubona silapha etingungwini kunelibutho. Kanti vele kunelibutho manje awuliboni wena ukuthi ngiletingungu lelibutho akusibo bantu. Ngikona ngena lapha ekhathi kuletingungu. Letingungu tifike tinibambe ngalendlela lokuthi nigcine bese niguqukelana nini nodwana. Ngilo uthatha sikhali uguqukela lona letenayo ucabanga ukuthi nasi lesitha. Ngiko kwakuthiwa Mantenga lo nenkani, Mantenga lo ntenga. Ngiko umlando wethu uthi kwabita ukuthi kwakhiwe ubudlelwane naye. Kungaliwa naye ngoba kube kwakwaliwa naye. Besingeke sesikhona ekuqhubekela phambili ngoba kunetive labetingoti besingeke sikhona ukuthi singalwa nato sibe sesiyaphumelela phambili la siya khona. Uyabaleka somhlolo uthi angeke ngumele mina lo. Angeke futhi nisho ukuthi mina njengemholi sengibalekile. Ngikhweshile. Ngikhweshele ukuthi sendawo sala niyibona. Lapho khona kwasukuma bosonyezane banabungolotsheni. Yasikhumbula sisho lesithi uyawugotshe emadolo njengangolotsheni. Uyawugobe emadolo njengangolotsheni. Lesisho kuthini lesisho ukuthi lokuthanza kuhambela futhi ungahlali indzawonye utawukhonka lamadolo. Ngoba ngathi sawuhlalise ngani. Leti tihogeli ngwane. Yini ihogeli? Maspies. Bantu laba lebekwatiwa kokuthi lijaha. Litelwe ngumuntu. Ingani naphangothi walidala lijale kanjani. Walidala kulabhembe. Onke emakhosikati akhe phangothi umntwana nenkosi. Bekatshala nje majaha la kahle. Na inkinga lapha kuphangothi. Uyithola kulabhembe. Bantwana labaneminyaka lesikhombisa bangaka. Umntwana labhembe lamtalele phangothi lo wesikhombisa nangu wasinanga mbuka wathi ndabe ngidalithinde ligogo leligala lelithi. Ngiko kwagcina sekuphuma emalangeni kwathiwa sengimagongo ngigashethi wanyanza. Inyanza levuthe emvuka somhlolo. Akabe mutse abe ncama. Uyaqeqeshwa ke lo mfana lo yokusukela asesemncane. Ulandwe manyeva abeko la bagidze lati kwawo. Lamanyeva entani akha lolunyawo ukuthi aliqine la ngephansi. Kuhle kwempi yashaka. Lamanyeva nakagidza etikwawo amhlaba alikhishwa lenyawo luyoma lunyawo la ngephansi. Yawukhona ukuthi nakagijima itolo bekunganamgwaqo kunganatindlela.
nakagijima noma ngawuthi thela etikwe likhakani unyathela eTumba kubi inkosi somhlolo ke seyisusiwe kwathiwa kubi angeke kulunga ukuthi umnikati weliva ngabani ngoba siyambona Zwide uyeda Zwide usabashaka uta kwakhe uta uyabhubhisa konke ayisuke yambe iyofihlwa emgedzeni Tsite angembala bayithatha bamba bawuyifihla igadwa ngilabo labayigathile uyasukuma mamba bana Gininza uyasukuma Sonyezane bana Ngolotsheni kuyawuze kuthiwe ugobe emadolo njengengolotsheni kuthiwa Ngolotsheni wagijima ngalendlela kokuthi bekayobika enkosini kusomhlolo ukuthi kubi seyidude impi yaZwide ishisa konke lehlangana nabo nayifika nje endzaweni Tsite la kunetive khona bathi bangabahlasela bese bayashisa liyabonakala lelifu siyabonakala lesibhakabhaka ukuthi bayeda siwawaphendula somhlolo wathi kubi gijima ungasabuka ungaphumuli yengoti shaya impalampala emajakata awuphuma netikhali nemaha shaya impalampala bomake batawugijima bawungena imigedzeni netinkomo tabo nebantwana bafihle nekudla emigedzeni leni ngoba ngiyasifuna lesive kusibona kusasa baleka yengolotsheni kubi naleyo mpalampala langu kuthiwa akaphumulanga nematubane emuva wathi nakafika eTasi lapho khona imbi bese ikanekise khona wathi Khanza sekagijime kakhulu ngoba wagijima aya enhla angaphumuli wagijima sekabuya lakhiwe lelive yengwane lilwele lelive yengwane linamaqhawe alo lesingawaboni ngobe asikhulumi ngawo lena kangavuka namuhla alibuke ukuthi selikuphi angabona ukuthi nembala salilwele kuthiwa akakhonanga kuma akakhonanga kuhlala phansi kwabetha salaluse phansi kwahlatshwa imbuti kwathathwa sikhumba safakwa emantini lashisako kwathotshwa onke emalunga emtimbeni wakhe yini inkinga ugijima esigaba lesithe angaphumuli ungaphumula njani vele nangabe usethembeki ungaphumula njani vele nangabe uyihogeli lethembekile nangabe uyathi ukuthi lemuva lena ngithi ngiyabuka ngibonile ukuthi kusuka langabi ngithena ngithi ngiyabuka nangala ngabona kusuka langabi ngabona ukuthi yeda nayiya iyatshengisa ukuthi iyabobotha le mina la kufuna ukuthi ngiyobika khona ngiyosithelana lendzaba natiya tibukeka tidutane kanzi ngiyakhashane tinyawo ngethwale ngoba nangathi ngiyaphumula endleleni ngiphumula ini ngoba yeda lembileya ngikwagijima ngokwethembeka busuku nemini ufike wabika wathiwa ungaphumuli ngoba abadi lutho labantu lemvu sale ubika lekumbiko lotawukhipha ngani ngempalampala lempalampala itakwenda njani bika ngayo ukuthi kubi sukumani emajaha ningene emvunulweni yeni sekubi nayi seyikhona impi uma ke bayolungiselela bangena emigedzeni kuthiwa bathi nabafika eNtasi bakhanza indvodza labeyigubha litsha ukhona mambula banakinza gijima naye Sonyezane bana Ngolotsheni khanza indvodza labeyigubha litsha libasele emlilweni isilinga babovu lishayele litsha yakha insimbi kwathiwa le ndvodza ikhaliphi kwenza ikhali ngemanje kwase kuthiwa libito layo sengumkhaliphi ngikunamhla sinesive sakamkhaliphi yathi ngihambi ngedwa ngihamba nabo nemajaha agadze bomake labomake balapha emgedzeni bamunyisa abantwana njengemathole emankonyane amunya kubonini kwathiwa labake sebakankonyane nabaya bomkhulu bayaphumula lapha phasisihlahla bekukuba umsebenzi bomnengi bomnyenti kwathiwa baphumule labo bomkhulu lapha phasisihlahla noma basuke ebuvila kwathiwa baphumula kwathiwa basuke ebuvila lapha kwasekuthiwa sebakavila kade ngobo bathathu bathi singemaphephethe lasegwenzene ngwavuma kuthiwa bathi bafika kuyo bathi ningasasishiyi sukumani majani nisihlanzele ngemva sambeni kubi kwasekuqhamuka emadvodza lamabili ngundzata bana magoloza bathi thina asifuni kulwa
sicela kusebenta nani sibe di-quantity 10. Siyakwati tsine kujika lithambo lesilwane ngekwehlukana kwalo. Siyakwati tsine ukukhulumisa isilwane ngesipho saso nangemkhuba waso lesilwane labe siwenta. Sikutshele inkulumo letabe ikhuluma indzaba sibili. Kwathiwa nini ngoba you can cast the bonds and through the bonds you can tell the future. Nisitengeke nizenilwe senifuna bathi kontitethu. Asambeli nani nileke senibaka Mkhonto saqala sive sakaMkhonto sive sanzata namagolosi. Nabo bayawandlula entsabeni mbulungwane. Bayakudla. Bashaya kumthambama namavukuthu. Basinamathi bayaqhamuka baqhamukela entsabeni Takalavundla manje. Bagibela etunu kuleto tindzaba. Bayaphumula. Baphumula nani ngoba Zwide akatibeki phansi. Kuthiwa wathi nakaqhamuka. Kwabonakala sibhakabhaka simnyama thu. Yasukuma inkosi Somhlobo. Etulu etindzabeni Takalavundla manje. Yathi le ngepha. Zwide wentelani indvo lembi kanje. Uhlulwa yini Zwide kumane lokungenani abulale mine kunokuthi angashisa umuntu wami abulale abantu abami labanganaqala. Uhlulwa yini Zwide ukuthi lokungenani angamane asukele mine abulale nalembi lengihamba nayo kokunokuthi angashisa live lelinganaqala ngoba live alimani nje lishiswe leni ente lokhu ushiseleni nomuntu wami. Qala libito lelingumbulo. Lena muhla selibito lesifundza sithi kuseshiselweni. Akusiko eshiselweni. Kuseshiselweni ngoba ngawumani wabulala. Ushiseleni lo muntu wami. Ungishiselani? Ulishiselani leli? Kuseshiselweni ngoba ngawumani wabulala mina. Ngiko wathi nakabuka Somhlolo asetule etindzabeni Takalavundla. Wabona kumhlophe umlotha. Kushe kwaNgqoqa. Kwathiwa lapha ke sekusemlotheni. Ngiko sinenza wona lamhla kuthiwa kusemhlosheni. Leni ngoba kwakushe kwaNgqoqa. Kwakuhamba ukuthi nakugujwa kutholakale umlotha. Lotshengisako ukuthi kwaba nemlilo longazange kwaba khona. Lo wawushisa kukubi. Uthi Somhlolo ngihletileni phela. Ngoba nangabe songenile wawushisa umuntu wami lena nyalo solo nginembuto ukuthi ushiseleni ngoba ngomane wedakile. Yini ngingasuki? Ngihambe ngoba ngiyayiva ingadi yanuka. Shiya ligama lakho. Kuthiwa kukaphunga legazi. Uyangena ebuseleni. Matikweni umtilangathi umlandzela langa aliyoshona emanqubeni inqube losundlu netinyawo takhe. Ugasolo wena lo ithathu ibeke enhlambelweni ingozi. Uthi matikweni umtilangathi amncane umgedze wami. Nginganibeka nje kwemzuzwana. Ngeke kuze kunisite kuhlala kuwo ngoba bangasheshe banitfole. Wona muhle kepha mnimba nyenti kakhulu ukuthi ngingangena kuwo. Gijimani niyofika kulancabane ngoba ulancabane utanithatha awunifaka emgedzeni lohlethi sive sebenguni lesona sinemgedze lo yinkinga ngoba umgedze lo yincaba ngiko kuthiwa kusenqabaneni. Nembala taphuma tiwogeli tashona khona. Sinabafika kulanqabane kwathi nyane wethu bafika ebenguni khanzakala sabangeneke wathi wasakheni ibhlobo sicinise nabo kwakhishwa umntwana Somhlolo uLambombothi akahamba okwenziswa kulesive sebenguni sakaMaseko sivele ngaleso sikhathi leso bese siholwa kumgazi. Asimane siyawucela ukuthi abuqine lobuhlobo asiketi ngalokubi. Bathi bakaMaseko siyeva siyayithatha le ntombi siyayifuna. Manje ngeke sesimenti abe ngumfati lomtshala siyeva nithi akadleli phasi. Hayi kithi.
Nisebenza njani labantu ngoba niyababona ukuthi sithinga nangu umgede laba kuwo. Sesetamile. Kwakha buhlobo nabo kepha buqini. Sithini? Kuthiwa bakhona bakamkhonto naba la icileni. Asibile kubo sibude ukuthi iwela njani na into kanje. Nangu umkhonto. Sifuna kuwena. Nisewedi. Nengwavuma. Besifuna kuyewela naseweda. Umkhuze emuva. Besifuna kuwela naseweda. Luphongolo. Besifuna kulowela naseweda. Ngehlwa yini kuseweda? Embala wathiwa kubuye butimba. Baphuma butimba. Nabo benguni bakamaseko baqolosha bangena ekhathi ehlathini netikhalitawo. Alikho phela lahawu ngwane lingathi liyokwendana. Siyawutingela tinyamatane kuba butimba. Bangena ekhathi nje batingela tinyamatane beta ngemuva emalangeni. Atingela bona. Ngamunye ngamunye utingela bona leni angeke sibakhone banyenti kufanele ukuthi sibasebenzisele buciko tsite nangabe sifuna kugcina sifike kubo. Asibanciphise. Ngeke sibanciphise babona ukuthi siyabanciphisa asitingele ngamunye ngamunye. Edlanzana lelisile. Ningena ngakuphi naningcabani? Bavungatela kusiwa niyathi niseliselekile odwana. Bathi babuke emuva bathi bayaguquka bayajika bakhanza kude bantu. Bakhanza labanye bayaqhusha kubo. Obusibali yasiyenga kangakana hlekisa ngathi nathi ngiyawudingela tinyamatana zidingela thina. Leni nento kangaka. Ngikuna lamhla idolobha lapho kuthiwa ngikuphi kuseluyengo. Kuseluyengweni leni bayengwa kwathiwa buyani ndawudingela tinyamatane kanti kuhlekiswa ngapha. Bayengwa. Ngiko namhla sinenza wona kuthiwa kuseluyengweni. Singena njani etule ndzabeni kumzimba ngoba siyawudzinga nawo lo mgede lohleli bakaMagagula bamjoli. Sitangena sithini ngoba mjoli phela umuntu welitulu. Uyalinisa litulu ilanga libalele emini kaloha. Line lapha kuye ndzabeni kumzimba lishonele unakabo ubhalekani. Sitawukhona yini? Sitakwenda njani? Labo bodwana laba baMagagula lelitulu. Bayakhona kulimisa bona. Liyawushona le kubo lingedi ngani. Bahlala phasi futhi kwabuka ukuthi chinga lini lesingalisebenzisa. Awubalula ke. Bantu labathanza imfuyo. Asithole tikhumba tetinkomo, sithole netimbongo. Bese sithola umhlaba. Lo wabo naba ukhiphile udla lapha esigangeni siyawubuyisa. Sivunula njengabo sibe besuthu. Bathi ocabanga ukuthi ngilabanye bethu kanti nani labafanele sibathumile akusibo laba badiko bona lababo. Lelibutho lembi itangena la khathi kulomhlaba. Nathi ngena le khathi emgedzeni. Bathi ocabanga bona ukuthi ngena inkomo kanti ngena abantu. Nembala nathi sitiyangena ngekhathi emgedzeni. Nango mjoli. Sewaku. Sifuna umgede sifuna imvubu. Umgede sesiwutholile sesifuna le mvubu. Wathi hawa yikho kimi madam. Balekele umntwana nami. Uye kuyobhaca kumnakabo lomdzala mlimi. Balekele nathukolwa. Ubhaca kumnakabo lomdzala mlimi. Sitayithola njani naso sikhali nginteka kukhona la kumitini bayaphuma kulo mgede ngoba sewawutholile sebaqedzile futhi ngalobuholi bakaMagagula salekenyalo siyawuphumula edlomodlomo leni ngobe sifuna kubona ukuthi engabe kwentekani ngala ngemuva sele edlomodlomo kumagoboyi uyenyuka suthi nashaka uthi angadibeki phasi langabuye enyuka nami ngiyamlandzela jika swide uyajika nyalo sokubona ukuthi abusangisiti kulandzela lo muntu ngoba nyalo sekufuna ngibukane nanangishaka tinkunzi letimbili sekude ukuthi tiyagegelana ngoba kuyabonakala ukuthi somhlolo uyakhwesha uhambile dingiswa
balekile msilikazi nyalo sentanjani nyalo uthi intombazi ngimile mina angidlali shaka nangabe uyatethemba akasukume ndamfundzisa ukuthi ngingibani intombazi ngibani unina wazwide labe kathi nakathi ulibambe lelanga lela lingashoni bekashona lebe kathiwa ukuthi akadlali usebenzisa emafufunyane ivuka indoda ebusuku ilele ihambe ebusuku netikhwamatayo ihambe ebusuku netikhalitayo nelihawulayo iyongena la kunaye khona afika athi yekeleni ilale la ndlini jube inhloko ayishome lapha emahlahleni lapho athi saleni yobalanza labakhuzeli bempi yakhe bede batombona athi nawo bese bangiphendula ukuthi basenayo ingane noma cha sethi selekenyalo setibhekene setimbili sebubhidlikile bukhosi bebakamthetho ngazwide nyalo kusele zwide ubhekene naShaka kanti kuyawuthi kungahambi isikhathi sesinganani ahambe emhlabeni make wazwide uhamba kwemhlabeni ngikwama kwazwide sekwenta ini sekwenta ukuthi Zwide sowusele ebaleni ngobe lona labe kangiyena asime ngaye so uhambi yangena Shaka uyabubhidlita bukhosi baZwide uyasukuma ngwekazi ngana uthi njengoba inkosi Somhlolo ayisekho kanti nami ngwaleyo ngadi saleli vili bakini yabukela manje singabe kwakwentiwa lo ngeke phela kusekwendike nango maloyi asukuma athi njengoba sentile itolo asesisukumeni manje phaka imbi yakhe baya kumagoboyi akusilula lokuphaka lembi kuyiwe le embileni kunetivele ntawude engqala endleleni letingedlulwa kunetindzawo lentawo dlula kito lekungahanjwa kuto yiko labanye bathi nabatinanadela bathi babolujuka lamavuso wangwane loluye embo lwabuyelela basho ukuthi sendlule indzawo lekungedlulwa kuto thina nasiya embo iembo lengekho lana bathi nababuya naye bambeka wathi Somhlolo kepha ngidawuthi ungaba neshitiyo lenhle kangaka mina kithi le nje wathi unakabona ngaba kusuku kwami kusimngedwa lengento lobuchawe lobo ngimbonile mawenu athunye bengubo wafika wahlaba wathi ngeke bangiphakele mina ngifo akusiko kwami ngumntwana mina ngibabonile nalabanye bakwenta lokho angathi nakavete ebuqhawe bese nakesekabuka kulobuqhawe bakhe bese uyathatha nje ubuka sigaba sakhathi cha akafanele nguthathe lo mina angilandzele kufanele sibathathe baboke busa mina kethu lapho khona ke inkosi Somhlolo seyidawuthi hey wena mama ngusikele live leliyawusuka eSigwe yawuthimula itintsabeni takalaVundlamanti yasuka leni tintsaba takalaVundlamanti setina labanye labahletikito labathi ngeke phela la live lethu ayawuthini mamba ayawuthi khona tikhale asidibane ngazo asidibane khona empini ayihlome ihlasele ngathi sitiyabuka lezinye TV tithi ngeke sesile nalesihoma lesi asimane sitithobe kuso singene sibe ngaphansi kwakhe yingwazi nokuthi thoba ke sokwakha libito lenzawo nalamhla lesithi kusesithobelwe le ngoba sebathi thobile
bathi ngeke sisifune kulwa nalo ngoba lona ingwazi lona futhi ulangeni ngeke kulunge ukuthi singalwa naye asithobe sisebenze naye sibe ngephansi kwakhe sekusesithobelweni ngubani mama uyini mama usho kuthini futhi mamba ikakhulu kade kuwe emalangeni sitakuphendula lokho ngiyabonga Sing up this one.